Ka Warjaintia Students Union WJSU kala penbenaya katarik exam First Warjaintia Scholarship Examination 2024 na kabenta ki kena ki bapule ha kekerdan Lower Primary School but Upper Primary School jong kathan Warjaintia. Katarik banyakonya kan ke eksamen kan long ha katsau trik nokpra arjar apsau ha ki katsau trik jakat ho eksamen but ha ka juk opor kala penbenaru baya ka kusnam scholarship ansam ha ka arpoi trik nokpra arjar apsau ha amnarem. Ya kan ka rai penbena la shim ha ka jingalang kabala khat penlong da ka Warjaintia Students Union WJSU kabala shim benta de ki principals, headmasters, head teachers jong school baper kathan Warjaintia Hari Warjaintia Church of God School Lat Japlem haka khatsau tarik nailur. Uba alban ke gash nga nong ay boit kaseng haka jingalang ulay thu ya ka jing thmu jong WJSU ban penlong ya ka scholarship examination kalong banwat ya ki kena nadu dangrit ki badan kasap kapong haka liang ka puli puthi ban ay ka jingarap pisa haka dur ka scholarship. Nalor kata ban pen melian ya ki kena nadu dangrit bakin melan ya ki bakum kini ki jat competitive exam kenang ba anda kila he kerdan kin melan bat kin job ya ki jing puli haka jing im ka jongki. Ula ong baka WJSU ka kami lenti baling ba kan ni ka jing pelong ya kum kini ki competitive exam ka than Warjaintia kan sala ban saya shibun ki officer kum ki IAS, IPS, MCS bat MPS haki sngi ki snam ki bandang wan namar kum balong menta ki babun hi ki kena puli jong ka than wat tang san persen kim kot bor ha bayanu jor bat ki kena puli haki jakasor. Uba ke Rumboy retired SP bat ubadeiru u advisor jong kaseng bat u president kaseng Jambok Lanong kila kentu ya kino hikai ban ra ya kan ka khobor bat ban pensngot thu ya ki kemi ki kpa jong ki kena ban penshor ki kun ban ya shimbenta ha kan ka competitive exam bat ban kershan ya kaseng nang baka jing penlong ya kan ka scholarship examination kan long ka ba job. Ha kan ka jingalang na kalyang kinohikai kila penpa ba kilong ki bakloy ban kershan ya kaseng na kabenta ban penurlong ya kan ka jing thmu ba baha jong kaseng na kabenta kalawai ba pharna jong ki kena. Kiwei de ki bala ajing kran kilong u education secretary e Sumer u general secretary Everest Langstang nalor kiwei. Jinghut kan meeting aman ka ki workshop ha chapang sa thu hi man ka a kanong rim kana the first Warjaintia scholarship examination to nongkong shap I note down ya share kakum ki point nang ba ya I share nang ya kedua nang di record di chuanra chulara kisko ka purpose kane ka scholarship nene bijing thmu kana ka scholarship to amai kat man kecuk ke sarkar di Delhi di Nolaban kaya perkat aja perkat di Tra perkat anu gede ani om gitu ya kemarin ini isu maksudnya ke sarkar India ke sarkar BJP dewara kata pengnya besut CUET ya pas kelas 7 Udi first division 100 Kapung pemurung cari ada exam short acu pas yang pas tu curiu te Julia undergraduate curiu te Julia kata ke degree cupure ke degree kani ada mangga ke sarkar ya bakai dia asrang bit kalau pandit aja sedang ko sutra kalau kita mangga tik ke kanu i aluk sah i ni semen mani upang kibreu ni laskura tu pang jauh aju sikau tinggi haktan aju sikau tinggi sekutuya tekak dia baru nang ia kejuan ni asme atau sekutuya ni mana umia nyeta di betah kaki dia iboya kadi sikau pa i sekutuya jahat betai icur tekak dia kena ni kenuksa tekak nongrim ia wan rai kena first Warjaintia scholarship examination kamu ông trong riêng la melen mo ma imboy to experience to marun to alia ini ki competitive examination ngadu dah boy hadu class 4 pass ada class 6 pass class 8 pass ada matriculation ter I deman ki marun
kan dia melihat hai mati cuma ni dia ada rewa ni apa awak toh ni kan tinya asnya tinya cuy tinya akrem hendak menjuliar ada rewa capas kong perarat maklum kotor slide mesin tekak kita kena kecil pemerun aman dia ke experience the best halal kita nongrim ia kita wajan je student union begini buat rewa apa kata cuma kena ke examination haju sikai boy cuba meron kerja ke competitiveness hak bentar ke education kecing akan ke education kepada nomor 2 to kecing akan ke importance ke education to mahal kamu ni tengah di sekolah hari saya impor merkuba tengah di ke primary school dan kami ke kelas 4 kelas 3 kelas 5 whatever hai si perangba dan merkuba hari saya share kata ke drop out kunci impor kita interest kasih kurang bukti adam ni ke family background dan kasih ketui man ke kabian kada ajukai itu man uluhun kalau kohun cepat kurga hangre ulu humbo nana kalau humbo daga free will kecong daga mongsa salah kecong cepat kur kena dia kami teh nie kenani kenuksa man nie terbaik hul ramba kita i normal ya kur hangre umi puru oba ajuang boleh kur kia dia apa hangre keag importance kena ke scholarship hangaya to baging po high school chacham to lengma kena ke scholarship kini kimbo ki aga to unsui ki aga to cikle man julia charu prang kena ke scholarship aman ke kita ke drip ke jua hi ke jingara ke jua ke jingara himahi pai hei julia kur iun kri cakman kecing Arab puasa umbo mediu kecing Arab lancar dan next year buku 10 car dan suki-sukinya buku man ya apa kelas 4 ya udah diu beli man keditra muslim jadi biung kecing Arab man muslim jadi biung kecing Arab mod hidup ke higher class barang cutu kirihan gelat kenang kena ke drop out cuduno kecing Asia ke drop out acuto ada Asia kili on aja man king amon perlu drop out mancing ko dia akan muncul berukti hendak ajudi dekat sekolah. Hendak lamba kena scholarship himbo dia kasap pelajaran himbo ka kecing sampang i bendui dekat kalat mancuteng keburia kebuti. Hei drop out bagi muskai to iki to ikainya di sekolah klasikai kai sing kan himbo. Teman iki no sikai to tu aja mudi dan dari kata main sekolah apa main kali ngatur kali buat itu terhadap semua di segmen bang negara scholarship negara gini ke bos sekolah kena apa kena bukan negara segmen juga wajah itu students union asal man kayak kami kesan negara cuman rak jingkoi jingpa tipe kacang bertalu tipe kacang berapa Ngai karoi kapa lene ke jing sampang ni jikro men kata cuan klan jing nang jikte kakai te jing nang jikte to aman ke kok santam ni benta hi nong sketch nong lene hagi petang ki nang cuan te lembai nong sikai kat begini ki membaca ke WJSU agar man skam to kene ke jing sedang maman ke segat do dari kemarin satu kam to Wanda jinjab, te kami ni agak ma, jingi agak haman habarok kami makhalia, to tu po ni amaran satu kisah ni, to ke kri himbo ki om school drop out, po makhalia jangan kami compare ini big state point dia, po makhalia man ini ki pub score, to ke Jordan, ke kaite
Teragi ginong sikai, ki sikai po skor, ki a pangkat ki boman ki po. Perkhaan ala asa to kerpat curi men ginong sikai to pensatu ha ki mai ki pa. Understand yang dari ki kebahagiaan dalam di Moskow jam kadang kadang macam ni kadang sakra. Wendi jom sibong dari Mahen Bodana jin pemo jom persen ke Jawa Jin jom lembaga jin Thailand dari Sikai Putri sibong. Nalam tai kikam ki bhai ki ba phikum ka sen phile te ha ka paral siti ka ba kisko lo fair fair ni yawan pelong te ka managane ka por ba ni pelong paral siti ni la ya form ni la putit ba la ai ni la announcement ki ki ba banane sifat ilang ai sisu ya ki kam ki bhai ki ba phi phu ba phile te na kalian ki kom kenai kai ki ba ki yang ya ka ni bakala pan punya sifai ki ka kam ba kanai ka dai ki stan ai kanai ka dai tang ki stan kam dai ki kot dai ka dai ki stan la kam ta ki kam ki bha la kam ta ki khon ki ti ai ni ki bala nam ki khon ki bala dai pule kam ta ma ni pun kiu ki si dua si silong ai na satru bai ki ai ki bun ki ko play si bun nam ta jong fi kum ka Warden Student Union ki na la pule ki ai ki bha kam tam itu ki long yeng ki long sen ki na skol go wan na ki long yeng ki long sen ki ki ba sitam tingini ki dai ki ai chumot na kali ki ba khandiat na kali ki kum nai ki na bon ki mentai ki bangi dang ki bangi kwa ai chumot fi kum ka union tang ba ni ingin saya nanya ya chukran ki bai ki por ki ba phir sakhat piang pa ni la se kali kap dai ro ki stan ba kam dai ki sen ki ba khado ba ko ba khado ba pin khat ni ki nai kai la se ki sadan sia ki por ki ba phir sakhat ni ki nai kai Mani ya punya beliau cuma susu, pan punya sekarang. Beliau sebuah nak minta jumpa kum kalian, beliau pun kita kalian. Baru kita nak kam, dia baru kita nombor. Kita dah nak pok cakap ni union, apa cakap ni kawar cantik ahi baru kuai. Beliau sebuah.